Anyang aki din! Apay, asino tinangibaga nga agipalkat da iti tarpulin da iti akulasa kung dagiti line up na dito isang wanan ti tersena? Ay na, apay nga agot ka. Intulok mo nga ure agipalkat day ti tarpulin dagiti kandidato dito rubayan ta. So adi ka nga rod agungat-ungat Wan, imanugotak. Ngamjak imbaga nga agraman da kulasa kung dagiti kakadwana. Anya? Ay na, ingka-ikatan dagiti tarpulin. Tarpulin laang dagiti kurso na dak a kandidato ti maipalkat ditoy. Ay na, agipalkat dagiti kayat dati agipalkat Di mo idalapdan. Kantapnawan mo lang ating makunkunada kang ka. Ay na, basta, nuanya timbagak, iso ti masurot. Anya? Aywan, sis Laila. Mapan kami man agipalkat iti tarpulin mi. Kadwak dagito'y line up ko. Kastaya. Wan, sister. Kat di na kami liplipatan inton umay nga eleksyon ha. Siya number 5. Number 7 ni Edgar. Kan number 10 mat ni Shane. Ay na, Marjay. Anya tinapampanunot mo? Tanapan ka ki din nagisubmitter iti kandidas eh. Nagturod ka man niya. Ha? Sister Laila. Ay na, ibagbaga akon ken ka, Marjay. Narigat ti mangnamnama iti awan. Iso atap no di ka masakitan. Ika ki di i-withdraw ti kandidas eh. Narigat ti mapaay, ibagbaga akon. Nalpasan, sister. Kan talaga akayat ko ti agserbi dito ili tayo. Iso nga impapatik ti nag-file. Sana bali, sister. Ibutos dagiti mangayat kanya. Kan maawatak mo dagiti saan amang suporta kanya. Gaputa adda ti right tayo amang pili iti kayat tayo a kandidato. Ay na, awam mon, Marjay. Nangatuunay ti arapaap mo. Basta, di mo naman ang mga baka. Tama nga numaymay sa laeng ti mangibutos ken ka. Nay, nalabas mo dadya babae. Tilay bagbaga na mo tingin ka. Ay na, kaarubak dadya mismo. Talaga akas di ti ugali na dadya eh. Kasta ka day. Ay wun, iso ano arsagid ka, ay awan talaga amasakitan ka. Kan maupay ka kadagiti pa nagsasauna. Ngam gaputa sanaya kon kan kwa na, ay na, jakon ingkan ka no. Isu mo laga man, nakarelax ka day, sumanawa. Ay na wun, talaga akas di na day na. Iso nga rod nga ado ti kaapa na dito'y lugar tayo. Malabaya mo. Sana balay, tamo mo, ti ugali na. Wen, talaga asa anak nga apektado kadagiti bagbaga na. Ni, adda tayo magaya man dito'y tersena. Mala, mangirwar ka kiti iti tarpulin tayo. Tainayon ta kadagiti nakapalkan. Ang mga nuad adda karod na ka. Ay na, saan? Di na basta-basta maikat no naipalkat dagiti tarpulin tayo. Mariid na, di yu ibut-butos dedya Marjay Ne, apayan maray. Rumbang asuportaran tayo, gaputa kalugaran tayo kat ngaron. Kan may sa, mayat dagiti plano na para iti lugar tayo. Barang dumanon mo't dito dagiti proyekto, dagiti gobyerno. Ay na, awan latam mo kun Maray. Sauna lang dagita. Kasla na asukaran dagiti sauna. Ngam ti talaga a plano na mangibol sa iti kwarta ti gobyerno. Ay na, di kagsasaw iti kasta mari. Narigat ti kasta. Pudno ti bagbagak Maray. Uray pupuutam. Agpapan mari, ang mga numadaksan kay tiday tangar aramidam. Ay na, basta siya saan ko nga ibutos. Gaputa amok nga isunto ti numero 1 akurakot no agtugaw akas mayora dito'y ili tayo. Ala, di mo unay mare. Ika ang mulat tanay tangiwat mo. Ta ang mga numadaksan ka kung naktumat. Ay, saan ka mabutang mare? Nasaysayatan ti kastoy. Ibagak ti pudno kadagiti kakailyan tayo. Tapno di da maawis kadagiti adu akarina.
Turod mo da dya ang Marje. Tanagipalkat da iti tarpulin da dito isang wanan ti tersenak. Kat, anya ko matidakas na. Kano ibagbagak kan kwa na mismo, ajak to pulos ibutos, gaputa saan ko akayat, nga isunto ti agtugaw kas mayura tayo. Gaputa amok nga ibulbol sanan tumala ang tipundo, dagiti proyekto ang maigaman na. Ay, diya mo kang galayla. Kawan, Henry! Inbagak amis mo day taken kwa na. Nangalala namot iti turad na, anang ipalkat iti tarpulin na. Sakit iso ti kalalawaan ti tarpulin na ditoy. Siyak, tinangibaga nga agipalkat dalatan dita. Anya? Isakit mo da dya babae. Aguray ka man? Chilton anak! In ka man baklasan dya tarpulin da dya Marjay? Ay na, di mo suruan ta anak mo iti linulo ko. Ay di naklapdan Henry. Chilton! Rumwar ka na ah! Anya pa ilang ti kukwam dita. Uray saan mon gayam abaklasan. In kalangan barsakan dya tarpulin na. Kairaman mo jamuging na tapno maabutan. Tapno inton makita ng tao, mainsultaw iti kastaunay. Ha! Chilton! Ayan mo na ya! Dangdanggan na kaday! Ay na, talagang awan tinasayat nga sursurom dita anak mo. Naimbaglaang tawan ni Shelton dito'y balay. Napani dya balay na apong na. Iso di na manggag, dagiti paparamid mo kinkwana. Anya! Uray gayam da dya akulas. Agran kas counselor ti lugar tayo. Ay, Juan. Kat, ibutos mo to ah. Aha. Anyaga po nga ibutos ko da dya tao. Katno kasla awan direksyon ti biyag na. What? Oh, pag kunamat nga'y manang. Kano agkulkulas laang iti unag ti sapin na. Anya? Wen, Berto. Iso adi mo to'y butbutos da dya tao ah. Agraman da dya Marjay. Ha? Ay, kano kandidato kidadwa? Ay na, agpanunot ka man iti limpyo, Berto. Sigurado, agbabawi kanto no ibutos mo ida ke mga bakda. Anya? Amom ka de. Intaray day jay amarji ti kwarta ti kumpanya ang nagtrabahuan na. Kat isaw ti innegosyo na. Ay na, manang. Di ka agsasaw iti pamatakas kadag iti kandidato. Apay, napanagnagam aya? Ay na, wang Berto. Dakla pa managnagan dyan negosyo na. Pangalaan na kumangay mo't iti pang kapital na. What? Ne, talaga gaya masuportado kayo kadagita kandidato nga awan turong ti biyagda. Ha? Ni ka di Margie kan kulas ti ibagbagam? Asino pa'y kumangay? Kano tarpulin da mo day ta ig-iga, ma'am? Ay, Juan. Mapanmiman ipalkat inton madamdama. Ay na, ibagbagakon kada kayo. Deyo ibut-butos da kita. Nilangan tumas ti ibutos yaw saan a Nicolas. Anya? Wen, gaputa sigurado ana sayato ti pagbalinan ti ili tayo no iso ti agtugaw kas mayor tayo. Ha? Wen kunam! Mala, iyag mo kinin dagi tatarpulin tapagbalinak nga ap-ap ti lamisaan ko. Anya? Saan kumamat akas ta, Layla? Bayan na kami nga agpili iti kayat mi nga ibutos. Kan, saan kumamat akas ta at ibagbagam kadag iti di mo kayat a kandidato? Anya? Katuan mait. Ay na, talaga adiyo ammo ti masuruan. Agpada kayo ken ni Berto. Day tala agbirbirto lang ti aramidan na. Ay, kaslasi ka. Agid-id na ka lang nga talaga. Di kag pampanuno. What? Ay na, ni Sir Tomas to'y lumabas. Mapanda siguro ang kampanya. Ay, un siguro ah. Apay siyak ti damagam ngay. Ay, hi, Sir Tomas! Your supporter is here! Ibutos kayong tao, yahoo! Oh, nailita pa ng payapay mo, bakit? As kala dya, ubing at damo na ti makakita iti aeroplano. Ay, anya kamatan, Henry. Awan lati ammo mga aramidan mo, no di ti mang kontra kanya. Ay, Nagkatawa pa'y lang. Ala, mangantaman kit de. Tainton malpas ta amangan, baklasag amin atarpulen, dagiti jak kayat a kandidato, di tasango ti tersenak. anya laki, dinayalayla. Bayampay, tanaylawan kit nga rod nga impalkat dan. Jak nga rod ida kayat abutusan. Ay, kauray ah.
Di namot kahit asawan, agaputan na ipalkat ti tarpulinda dito itersina ta, kahit kapilitan abutusam ida. Ay na, basta lakay. Diyak kayat makita ti panagrup-rupa da. Ultimo ladawan da. Anya. Ay nga, mapumpunuan ako ni Tidaya Alayla. Apay ka, Tiberto? Ah, binaklas na kitin amin nga impalkat tayo at tarpuli ni Jetersen, na? Ha? Napaidam la unay. Kasla ka numat isulan ti Jetersen, na? Ay na, bay amon Berto. Talaga lang aloyal siguro kadagiti kandidato na Oh, no awan lang ti panunot ko, ipungot-pungot kon. Ay saan Berto? Di mo tutupan. Gaputa saan kayo agpada. Hindi kayo magka-level ako nada. Ay, sa bagay matkadi, Ang basta, saan nga glablabas, gaputa amang ano saan ka makapagtapel, kat ipakita kan kuha na, ti milyon nga stars. What? Ay talag murmuryot akanayon tar aramidam layla. Masyudo tak nga rod amakang kangag kadagiti ibagbaga dagiti daduma kandidato. Nonsense mga amin na platapormada kuno. Ay gan, nakarkaro aran sense dagiti bagbagam. Anya? Kati sumay. Danggamat ngamin dagiti ibagbagada Karkaro da dya amarjay. Wapay mat ngamin pinampanunot na tinagnayangay Kat no napintas si plano na para iti lugar tayo. Anya pa lang ti kontraam king kuha na ngay. Anya? Apay nga isakit mo da dya amarjay. Wano? Kurso na adam. Ay kat no mabalin ko mga isukat kagan kuha na kay narabit kung bakit. Napintas ni Marjay. Nasing pa. Saan ama nakiapa? Kan posible ang mga bakas kansilor. Dakgal ton di sweldo na. Oh, saan ka pa? Ha? Anya? Kiti sumay. Hoy Henry di ka arami di tijak magustuhan. Uray si kamot Di ka aramid iti jak magustuhan. No di mo kayat kay sukat kay ti sa balay. Anya? Nasayaat mo, tanaranaan kasi kaababai anang nga tuunay ti purwana. Ha? Apay ka di akas tamot ti bagbagam layla. Ada relasyon niyo iti asawa kanya. Iso akas taunay ti panangisakit na ka. Anya? Kini sumat! Ay napang asimot alayla. Di na kami pagbalinan adakas. Nasingpot ti asawam. Kat di na maarami day ka. Kat no siyakmat. Ay na, adamot ati prinsipyo. Apay ko maatutupak ti adda asawa na. Ay na! Awan ti prinsipyo, nugatel ti may sa babae. Anya? Kati sumat! Iso nga adaywang ti asawa ka, Marje. Laglagi pa, mga ngay-ngayangay ka ita nga eleksyon. Apay, kayat mo kaday nga ibulgar ko ti kinarugit mo? Tapno may santulaang ti butos mo, Ay napang asim ka di layla. No di na kayat nga ibuto saan laeng. Gaputa karbangam dayta. Kandi ka agar aramid iti istorya Aha! No kayat mo ti makiasawa, saan at ti asawak ti gargaryam? Adama dita ni Berto! Iso ti may bagay kan ka, barang saanan nga bakla-bakla. Anya? Talagaan na dagsen unay tirik na nilayla kanya. Ha? Taabay ka no? Kat no pinagsasawan na. Ipagarup na pa nga da ka no relasyon mikin nila kay na. Anya? Ay sus! Do di nakakayat nga ibutos, saan ko maatila ibagbagan na? Ay, wan nga rod. Uray si ka, iraman na pa yun. Taapay, anya ka ditimbagan na? Saan ko kano atutupan nila kay na? Ngamin, data ti agbagay, barang saan kanton nga agbakla-bakla. Ay na! Talagang agburburak ti dara, kiti daya alayla. Ay, di ka uniberto. Di mo tutupan. Oh, naumputa ti pasensya kiti daya babae. Iso nga agsagana inton masabat ko. Apel di ka makidupong, kadagiti ko kumarem. Awan ti planok a makidupong kadagiti sabali ti paniriganda iti panagbiagda lakay. Anya? Kati sumat, apay ko makidupong nga kadakwada, kat kagurak idan.
Linipat ko ida na aruba. Gaputa di na kayat nga ibutos, dagiti manok mo. Awan ti bibiyang ko kadakwada. Uray mapukaw ko ida amin agagayam ko. Basta saan dagiti kandidato. Agbalakan san Layla. Apay, apa kagapo iti politika. Apay, enton malpas ti butos. Amuda ka nga ta, dagiti binutusam. Makibingay ka ay iti sweldo da, tapno makiap-apa ka. Ah, Kati so man. Oray po utam Layla. Kaapam amin na nakarumam. Ngam enton malpas ti panagbubutos, nga ka. Gaputa kaapam amin na nakarumam. Ngam dida kanto amon dagiti binutusam. Malaksit na. No sagay saam nga ipam mo dahi tabagim. Siyak ni Layla, kat imbutos ka iti panagbubutos kung kunam to kadakwada. Ay na, nasumbatan matlangan ti kanayon ko nga daw dawat. Nga granata kuma, Layla. apay ka di, si kabakla. Bakla gayam, ha? Mato di parakan ka. Anay ko, Berto. Mm. Apay ka di, sinipat na. Bakla kung kunam kanya, ka? Oh, ano ko matibiyang mo, ha? Anay ko, Berto. Di na ipungot. Kenapa yung bagam nga agbagay kami kini Margie? Hoy! Tapno amom, babae tiriknak. Sa balila ang amin tinaikapat kanya. Pasensya kan, Berto. Ay, bata mo tibuok ko. Naong puti ti pasensya kan ka, Layla. Gaputa tila karamidam. Pinaspasensyaan ka. Ngam tila ibagbagam kanya. Gaputa sa bali ti kayat ko nga ibutos. Ngam itan ta naglablabas ka, ha? Ikan ka iti pagnakmam. Anay ko, nagsakit pa iti kong tarmo. Gusto na! Gusto na ka! Hindi mo nang ni Mari Layla! Tulungan na, Edna! Ay di kagpatangad na. Ang mga numairaman kay tinangato ang kugtar ko. Ay na, di na kiraman Di na kayo arudan! Ay pare, ingkakitaan ni Mari Layla. Agap-apa na ni Berto. Anya? Wan pare, kinugtaran kan impungot na. Dandanidak pa inraman. Isopin manam ako na. Ay na, bayamon mare. Tapno agnakam ti asawa. Nakaungat nga tan, adya baklakin ko na. Anya? Ayos laan kan ka nga uray dangran ni Berto? Bayam mare, bareng agnakam ti Layla. Tanay, nalabasan ti ugali na. Saanin ang mas spelling? Saan pa yun ang may drawing? Anya? Ano nga aldawan analpas ti eleksyon? Hanggang apay ngay. Di dak matanpagan ano dagiti ko kumarik. Anya? Di dak pa yan talyawan dagiti kandidato nga imbutos ko. Ada na sabat ko ije palengke. Ngam saan mo na pumampansin? Gapo nga tatana aba. Ay na, dahitan ti bagbaking kalayla. Di da kapagan ano dagiti ko kumarim gaputa inapamut ida aminan. Anya? Kati sumat. Abay, nalipata mon, dyan ang kugtarang keng ka ni Berto bakla. Ay na, di mo ipalagi pinre. Nasakit lang arudan tirik na. Gaputa di da kun pagan ano. Uray kasano ti panang payapay ko kadakwada no lumabas da di tarubayan. Awan mo, Layla. You lost all your friends. Di da kan pagan ano nga uray kas tao na panang payapay mo kadakwada. Amangan kit di No, hello, kaaway kung kunadaking ka. Anya? Ay na, di ka nga minagbali naman laki apa, bakit? Kaputa si kandumot lang ti kakasi inton udi na. Agdawat kay ti pamakawan kadag iti nakaapam. Kaputa saan amabalin nga agnanayon akaapam amin akaarubam nang dahil lang sa eleksyon. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. At yaman kami, itingkay Panang Tarabay. Anya Laki din! Inton digatan ti panagpalista itinagandag di sumali ti singing contest, nanang. Ay kasta ay anak ko. Wan nanang, kaslag pang nga duha ka sumali.
Naibagamon kanyak idinapan alawas, akayat mo ti sumalay. Suportaran da ka anak ko. Adu kami amang suportakan ka. Ala, mapan kami inton bigat nanang, kaduak ni Floyd agayam ko. Kayat mo asawan, oray saan kan akadwaan. Uray saanin nanang, dua kami latan kini Floyd ti mapan. Sige, no day tati ko naman ako. Masapa kayo nga rod amapan ijay ilay inton bigas. Ay na, sampai lang ko ma. Sampai lang ko matasikat yung mga amak, friend. Ha? Ayun gayam, anya nga iti kanta no bilang laang. Aday suggest ko, no kayat mo. Anya nga dayta? No nga tajay, One Moment in Time by Whitney Houston ti kantaam. Ha? Saan ang kanta amarigatan iti dayta? Saan? Kabailam day dyan? Namin anon a kinantam idi day dyan. Adapay ti 2 weeks apa nag-practice mo. O sige, ng pangaasim ha. Praktisan na ka na imbag. Ikatwan mat nyalaki din. Saan ka baybayan? Agyaman ak munay, friend. Anya? Ni Mara, makisali iti singing contest para inton fiesta? Wala nang. Isumod day ta tinadamag ko kadagiti babarkadak. Anya? Ay, una yan. Ay, mangibabain lakit day no maabak. Maabak ka talaga day nanang. Naglalaing dagiti kalaban na. Anya? Agpakalaing tumot kami. Kunam lang nalaing ako manta. Silang tumot lang. Ibagam tumad kat di kan kwa na no maranaam. Magibabain laang. Uray saanan asumalsalay. Ibabain na laang ti apelyedo tayo. Naibag kumamata, no saan nakapadpada ti apelyedo tayo, ti apelyedo na, taayos laang. Day tangarod kat. Daka ito ati mangibaga nanang. Ala, bay amaw, tas akton ti mangibaga iti inana. Sikamat, di ka pa'y maammo abagbagaan ti anak mo. Tapay. Adda ka di basol ti anak ko. Apay, saan ay abasol ti panakisali na iti singing contest? Anya? Ay apaw, ibagbaga kon, mangibabain laang iti panakisali na, nang runa no maabak. Nay, anya ka din day nga ibagbagam. Ay na di ka man agindidi, sika muna. Naimbag kumamat, no saan tayong agkakabagyan. Naimbag kuma, no saan tayong agpapada iti apilye daw tayo slaang. Berta, saan mo't adakas ti panakisali na ko? Mangabak manwan no maabak. Ayos laang kanyak nga inana. Ano niya? Mangmangag mo ka day ta ibagbagam. Mangibabain nga raud. Apay, saan mo aya amaawatan ti sao amang ibabain? Nakarkaraw no maabak. Anya laangan nga iti bagat ti tao. Agpakalaing naman. Kasta ka day. Anya? Ay unay day ta na panagsasaom si Kaberta. Dita ka man laang. Anya? Apay akas tamot ang tibagbaga ni Auntie Berta, nanang. Ay, jakman ammo iti dayjay nga antem. Nakuna na amang ibabain ka kanaw, nang runa no maabak ka. Anya? Ay una yan ngay. Nanang, mga bakak manwan no saan, ayos laang kanyak. Sa anak mo't asim mali iti singing contest tapno panggabak ti mga bak. Ha? Si mali ak, to build my confidence. Saan atap no mga bak? Nasaya at takasta ti kapanunuta man ako. Ala, ituloy mo lat na dayta. Mangabak ka man, wano saan, suportado aklat ta nga inam. Oray anya pa iti ibagbaga dagiti daduma kabagya. Agyaman ak unay, nanang. Ay na apo, nagsingpat kayo kit di nga ginaa? Ha? Taapay anak ko nam dayta. Wen tasaan nyo atutupan dagiti kakabagyan nyo asumana o iti kasta?
No siya klaan, ti pang pangagan, nagiti kakabagyak, iti kasta. Amangan no pinasubsubakon. Saan kami ngamin akasta kininanang? Nasing putinak. Kanawin na nga ibilin kanyak, ti kanawin apa nagpakumbaba iti amin abanag. Liklikan ti ama, aging kakabailan. Sa bagay, puno da ita. No maminsan ngamin, nagpakpakumbabakatan, kasla karuan damat. Ha? Iso amayat man, no maminsan no sumungbat ka, tapno saan da marwan. Ay hala, gusto da itan. Saan adagita kabagyam ang nagaalas ti ugali na ti pagsarsalitaan ta? Agpraktis ang hidin, ngagkanta, tapno sikat ti mga aba. Inton bigatan ti singing contest, anak ko. Ay, wan nga rod nanang. Makapasan na ay ama kapadanag. Si kakit dimot. Awan ti rumbo nga pagdanaga, manak ko. Kabaulam dayta, si kapay. Sa bagay matkit di mga bakak manwan no saan. At least, mapadasak ti sumali iti singing contest iti munisipyo. Katuan mo nga main. Saan nga amin apakisalyam, kat masiguradom ang mga baka. Wan nanang. Malakit din. Isaganam dagiti usarum inton bigat. Tapno nakaredy amin no. Awan, saan ka napagasatan anangabak, friend? Nanang. Ay na, apo, it's okay. Awan parikot iti daytan. At dandula tati gundaway mo, si kakit di mo. Unman, anak ko. Saan ko maamasa irtirik nam? Gapo iti pan nakaabak ko. Saan mat nanang? Nasaya at nga no kasta. Sana bali, friend. Taadun to pa iti singing contest sa mabalin mo, apakisal yan. Wan adon tupay at talaga. Oh, anya nga ita. Ay na, magibabain kayo kitding agina. Anya, Kunakto mo ngamin ang maabak ni Mara iti singing contest. Anya nga'y kumangamin ti laban na kadag iti kalaban na naglalaing da. Berta. Pag-aasi man. Sad yung nga usaran ti apelyedo yo, iti kaadwan ti tataaw tanay. Mangibabain kayo. Ibabain nyo laang ti kaapelidwan yaw. Anya ka din dagita nga ibagbagam. Nay, apay, saan mo pa'y la maaw-awatan ti kayat ko asawan? In short, mangibabain kayo. Naimbag kumamait no saan nga agpapada ti apelyedo tayaw. Ay, No nangal-alaan nga medya agpakalaing nga anak mo iti tured na tapno sumali iti singing contest. Anyagay nga rudita, naabakla ka nga raud. Ay na, nalabas apa nangibabain na iti apelyedo tayaw. Anya lakit din. Gayam ti bagbaga na day dyan, Auntie Berta. Ay, una yun. bayamo na nako. Dagiti kasken kwa na, san arumbeng atutupan. Saan tayo nga ugali ti makisinsin nung bat ka dagiti tattao nga ababa ti pannakaawat na. Ay, sa bagay matkit di Kasayaatan nga agpakumbaba tayo latta. Bayan tayo nga ibagada ti kayat da nga ibaga. Tinapatag kat nasaya at tayo latta kadakwada. Wan nanang. Jay ibagbaga na nga ibabain mo kano ti apelyido tayo. Bay amlaeng. Day takit di ti agbalin akarit mo iti biyagan ako. Nanang. Tano agsakit nga mintin akam kadakwada. Awan tinasaya at nga ibunga na. Iso never mind ako nada iti English. Anya laki day. Talaga, matasan nakasardingan day diya kabagyan nyo, anya. Wan nga ron. At dalat na nga dati maibaga na ang negative iti aming aramidak. Una yan. Saan mi mat ita abibyangan? Ngam isuda. Manakibiyang dalaunay. Di mo pa ilalinipak. Tapno at pagnakman na. Bakbakitan. Maawan mo tinasaya ka may baganakin ka. Day tangarot. Iso ano maminsan. Kung nada arispituan ka no dagiti natatayangan. Ngam kasano arispituam ida. Nukas kuma iti kabagya matila ibagbagana iti likligotam. Anya laki din abiyag.
No, minsan, sana mawawatan. Bayam, awan tinasakit abakrang ko nga uray ka na yun na nga ibaga amang ibabainak ka no. Sa bagay, stay humble, ika nga. Pero kapag sumusobra na, sapakin mo na. Marwang, sumanao. Di pa lang harod nga iso, ti simali, ti sing contest. Parang iso lang harod, tinangapa. Ay na, kung naklakit din no saan kan nga agawin anak ko, inururay ka. Rabiin, gamapay nga itakalaang. Adala na pananmi kadagiti babarkadak nanang. Ayunay na itan, kanayon mo't tanakas ta. Lukatan nyo na ito ay. Nakita ka dito yung emunag di lalaki ang tatakaw. Di ko anak ko, anya ka din dahi tao eh. Lukatan nyo! Naska na matiliw na itong nagtatakaw ang lalaki. Lukatan nyo! Nanang, Anya! Apay na aramid mo ti kastoy, anak ko. Nakababain. napasubok lang nanang. Dagiti babarkadak ti akin arami diti panagtakaw. Anya! Ay naasyak ti mababain iti kastoy nga inaramid mo. Anya laagan nga iti may baga dagiti kakabagyan tayo. Nanang, Saan ka mo't mabisbisinan? Nga maapay anas kan pa'y lang agtakaw ka. ala, gusto nanang. Malpas tumat lang dito eh. Anya ngay, Berta. Hey, Berta, kasarsarita ka. Amom, jak malapdan ti agal kita. Ay, makapaulak kayo nga gina. Tapno amom. Anya? Idi si Mali ni Mara iti singing contest. Nakunam kanyak amang ibabaeng. Nakunampay asaan min nga usaran ti apelyedo tayo. Gapot amang ibabaeng. Ngam anya ngay ita. Ay, Mona. Hala, ibagaman kanyak ita. No asino ti mas nakababain kada tayo. Siya kasi mali iti singing contest ti anak na. Wanaw si kang agtatakaw ti anak na. Ay, mabalin ka de. Saan aday ta ti pagsaritaan ta ita? Ado ti parikot ko. Iso ajak kayat ti ad-adapay ama stress. Aha, parikot mo ti agtatakaw ng anak mo. Amaw, iso akas jay ti anak mo. Gaputa kurang iti nasaya at asursuraw. Ang sa bagay, kasano ngamin ama isuro iti nasayaat. No mismo nga ina, kat awan ti sursuro na. Anya laki dain. Anya? Kunak iday nga anyaman ti mapasama, kat napakumbabalat ta kuma. Ngamjak malapdan tingiwat ko ita. Gaputan nalabos ka mo ngamin ngagsasao iday. Oh, anya laki dain. No, daman ti mas nakababain ti aramid na kada kayo. Isuda! Ay, wala. Mas nakababain ti panagtakaw. Ngam ti panakisali iti singing contest. Nga uray saan ang napag-asatan ang mga bak. Oo na yan, nagita ang kakapagyan nyo. Naglaing da sumao. Ngam isuda magayam ti mas nakababain. Supay Ado ti sauday di. Ibagada pa emang ibabainak ka no. Awan ka no ti babain ko asim mali iti singing contest. Agpakalaingak ka no. Ay, anya ngay ita. Diyos mio, Marima. Apay, awan nga taaya ti makanda. Iso ang masapol nga agtakaw di kasinsin mo. Diyak man amo. Awan siguro at igatang na iti bisyo na. Iswa ka sa pula na nga agtakaw ti loko. Nay, sikamot gayam insan. Naimbag man ta saan ka na ikulong gapo iti panagtakaw mo. Anya, Apay nga may na masapul kang agtakaw. Saan aya nga insuro ni Auntie Berta asan na nasaya ti panagtakaw iti san ako kwa. Manggad ka ngamin nagdaklan na tabagim. anya ka din dagita nga ibagbagam. Si Kamara. Nakunak da ito'y ata nalabos kayo idi nga agsasaw nga gina. Anya, Iba kayo pa emang ibabainak idi nagisaliak idi singing contest. Kat awan mo ti dakas ijay. Mas dakas pa kit direta inaramid mo
Mangibabay iti apelyedo ako nayo. Anya ka tagtakaw. Ay, Diyos mio, Marimar. Iso ano maminsan? Panunutan nyo nga umunasak ba yung nga isawang dagiti agkakasakit asarita? Insan, pasensya ka kuman ha. Insan ka dyan. Dita ka man langan. Nyalakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Ay na, kastoy latan ti kabibiyag mo, Merna. Awan pa'y pulos lulong awam met. Ay kat adan tulat tamat amanang. Sapay umananak ka. Masikog ka man gaya man. Apay, saan nyo nga amo, di ko nada a family planning. Ni manang mat, pati pa nagsikog ko, pakibiyangan na. Piton ti anak nyo kaniguryo. May kawalon day ta sikog mo. Kasano laang ti biyagyaw kat makitaltalon laang mat nila kay mo. Manang, adda ka di extra akwartam dita. Kunakon kat, dumawat ka manan. Sa anak ka dumawat, umutang nga. Igatang ko lang iti school supplies dagiti anak ko. Nakiasawa kan tumat ngamin iti pada mamarigrigat. Nagado ti agar-aram kan ka. Ngam no apay adadya pa aguryo ti pinilim. Manaw ti ka sa pulam. Nag-awid ni manang mo. Kaawawid na. Anya manan timbagbaga na kan. Awan, imay laang pimasyar. Inuy-uyaw nakmanan anya. Medyo. Talaga nga ginggay ta. Sanakpay anaaklon ni manang mo. Bay amon Huwag bakit? Amok amarigri ka taklag. Ang dayto iti bakakin ka. Ati dog ti pasensyak. Amok day ta, lakay. Mala, nagananos talang bakit? Mamati ak. Dumuras tumot lang ti panagbiag tayo. Isungarod akanayon ko nga ibagbagakan ka. Sige pa'y lakay. Nay-nayunam ti kinagagat kan kinaanos mo. Anyamatan dito ipasidam kanyak. Agriri ka? Saan mat asi ka tagbirbirok? Tinapaan na magmbaga. Huh, jak kaya tayo ta. Dayta ti adda, iso nga iso ti anusam. Oh, rajak mangmangan. Di saan laang? Nauma akon amangay ayukan ka. Oh, napan ka lang arod nakipalengken. Natengpay lang ti ginatang mo. Sa anak anapan nagpalingke. Naggapuak ijabalay ni ading ko amerna. Kat dagitan nateng mula nila kay na. Kahit, apay nga arod aban ni kesan nakay. Wen tanagagat ja asawa ni Merna. Saan akasken ka a degree holder ama ko na ngam awan met trabaho na. Agsao ka manan ako nak. Mabalin ko mat kati agtrabaho no kayat ko. Kat apay nga ron asan ka nga agtrabaho. Bumakita kon a maestra. Saan ka pailaan nakabirok iti trabahom? Tati kayat mo no agtrabaho ka si kaadagos ti manager. Nangina, ti irik itakan. Amok madam. Iswa dinanon kan dito'y taltalon. Gaputa kayat ko, asya kon ti gumatang iti apit mo nga irik. Ay, pudno ma'am. Una, saan mo nga ito iti sabali? Gatangak iti special prize. Nagmayat ngayon no kasta ma'am. Saan nga main ang nagtalon nagititad dumaaman nalong? Gaputa kabutong datitikag. Angam sika, nagtalon kalata. Turod lang ti pakinakam dayta ma'am. Isu nga road, aman mano, ti magatang nga irik ita. Nagswerte ka, ta nagtalon ka, guryaw. Itultuloy mo, tadakkel ti masangwanan, ti kaskan ka. Miss na kita. Wow, nagsuhitan. Oy, teng nga ti rabiingam cellphone ka pailaang dita. Ha? Ay, ginitak lang di oras. Oras nga, adda ka chat-chat mo anya. Ha? Ay, awan, maturog ka kiti. Sika nga awan trabaho na ti makichat.
Ay, di ka lamabain di tabagim. Na, rabrabi nga sa sermon ka. Oh, diyan mo cellphone mo, tagriring. Nibayaw mo da ito eh. Ay, katsong bata mo na. Nuapay mo't nga awagan na ka itikatangaan tirabi. Hello? Manang, naganagan ni Berna. Anda kami dito sa ospitalita. Nasayat mo, tanaganakan, ta sana marigrigatan. Lalaki ti anak mi, manang. Usto da ita na, ipalaygit mo ni bakit mo. Sige, umay kami pumasyar di ta inton bigat. Bye! Puunay ka mo't, taagungit-ungit ka. Imbes ko maamaragsakan ka. Maragsakan, anagadon ti anak da. Ay, kit nagagadamot nga, men. Wen, nagagat ni bayaw ko. Sika, sadot ka. Maturog tan, saan kan nga agsel po cellphone? Inidap ko lang araw doon. Mamwak lang ang makichat-chat ka. Putdag ta junior mo. Nag-cute ti baby mi anya manang. Wen taubing pay. Na, ni manang mo't nakamisuot manin. Amok mat nga men nga adulat tan ti baklayom arigat. Agasam day tapito nga ubing abiyagan yung ay. Kabailan mi asuportaran ida, tagtintinulong kami kiniguryo. Mabiyag kayo iti panagtaltalon na laang. Di mo amo ayamanang adinanon dapay aginatang jemula na nga irek. Day talaang ti panpanakkel mo. Swerte day tamanang, manmanutikas na. Ni manong ay, kumusta man? Ay na, di mong damagan. Mapirdi laang ti aldaw ko. Ada ka din trabaho na? Saan ka di pa'y nagmasteral? Awan, nagpili iti trabaho. Da kamot gaya man dito ilugan, bakay? Tatay ka pa nga ururayan. Apay, asino ti awagam? Iya kumpare ka. Kumpare nga, katawa makisarsarita di tadayo. Kumpare ko na. Makadlawa ko na. Maamwak lang alukluk ko na. Kung nagtumot nga men, agalwad day ta alwadam. Putdak day ta. Ako, pandarak man lang ang ilugan. Agong ungit ka manin. Maala, inta, pumanaw tan dito yung ospital, tamapana ko nagisuro. Nagmayat man, nagitiapit mo nga Eric Goryo. Natiyambak lang, ma'am. Nagdarakkel, tidawa na. Kay maak kami na talaga tagtalon, ma'am. Kas itisigod syakman ang tibang gulpe. Ay, gatuan, ma'am. Basta kada agapit ka, ibagam kanyak ta syak timang bayad. Wan, ma'am. Arigla daw. Nagsakitan ti pagbagik. Kasano asan nga agsakit day tabagbagem, kat nakailag ka lang mat dito'y balay, saan ka pa'y amain-initan? Masanburn nga rod. Apay, di mo amo ang makapakanser ti singising ti init. Nagkanser ko man ani bayaw ko aguryo. Oh, iyawatan nakman kidi iti namag. Jejus Aha, naglaing kan? Pati inumom ipayawat mo pa'y kanyak? Sige matan Di nakpay among asikasun mo. Pasig la day agong unget akan ayon tiraramidam. Ano tiyar aramidik a paperwork ija eskwilaan? Tangay nagililad lang tinar aramid mo. Tumakder ka tamapan ka agala iti Diyos nga inumam. Bakit? Adagbus-busina. Puraw mat avan day ta nakaparada di ta igid ti kalsada. Asino nga ta ti makinkukwa? Adda ka ni manang. Lugan yo day ta puraw avan? Wen, Ginatang yo? wen brand new day ta. Nangalaan yo nga iti kwartayo a pinaggatang yo. Ni manang mo't, gapot agtaltalon lang nila kay ko. Saan kamin ang makagatang iti brand new avan? Manula ang abulan asa anak abimisita ija balayo? Adan lugan yo abaro? Madama pa yun ang ipatpatarimaan mi jay balay mi nga uyawam apan aw idi. Ada kwartayo? Ni manang makapakatawa. Awan nga min bilib mo kin nila kay kukut. Masikog ka manon siguron. Saanin manang, nag-family planning kamin kin nila kay kukas kunam. Invitation para iti panagbunyag jay ka anakam. Isunday to dya inyanak mo iti ospital? Nag-cute man. Kaano nga iti bunyag?
Lugan damir na je puraw avan? Kita man, gapo iti kinadakkel ti anos ni Goryo, nakagatang da iti lugan da. Day talugan mo aginatang mo pa'y idin 19 kupong-kupong, dandanin saan nga agandar. Mayat sa ti agtalon Mayat sa? Agtalon ka? Idin to adimon to pa'y may korre dya inadal mo? Ay, nagmasteral ka pa'y mat iti mano atawan. Istambay ka mat latta. Isunda ito'y jay panaw idi abalayo? Wen manang, impa second floor min Tanagadumag ti anak mi, kasapulan dati bukod da asiled. Naka-tiles pa yan. Ura jay kusina yung akadaratan laang ide. Nakagatang kami matan iti TV, tapno saan amakibuy-buya iti kaaruba dagiti ubing. Nagpartak matan ti panagdorasyo, Mirna. Sige ngamin nila kay kumanang, trabaho at trabaho, aldaw man kan rabii. Naudi kamin kan ni manong mo. Kasjay latta ti kabibiyag mi. Agap apa akanayon, gapo iti kinasadot ni manong mo. Ala, intakit din ijay kusina, ta nakasaganan ti makan ijay. Aywan gayam, nagsangpat sa amin ang dagiti padpadaanam abisita para iti bunyag jay ka anak ka. Mana, nalpas ka din anangan. Adupay ti makan. Makan kalata, mana. Ay uwan, kalkalpas ko. Birbirukak man nilakay ko. At damot ijarwar mana. At nakasarsarita na iti cellphone na. Nangan nga tamot tan. Inak man damagan. Oh, I love you, kunak. Sika talaga. Nakasweet ka. Miss you. Pakisman nga rod. Syakman mat. Kisnak mat, Nay! Kiss gayam Ay, ni bakit mat? Uray akla na ulaw. Asino day takasarsaritam? Asino? Ay, bayan, ata ni misis ko. Asino day takunak? Ay, nagado ti tao. Di naman ibabain dito eh. Awan bibi ang kuno ado ti tao. Kunakon kat. Idi pa yalukluk kunak. Meron na bakit? Apay aya, madamaak nga agi sa serve iti kanan dagiti bisita. Ay sus, ni manang mo. Pungpungutin na ni bayaw mo. Anya, taapay. Ingka kitaan. Anawaam ita delikado. Manang! Guston! Awanin buok ni Manong! Kaasi man! Kalbok day ti atao. Ibatanak Mirna. Nagadutin tao amang buy-buy kada kayo. Di kayo lamabain! Mun nga rod. Iskandalosa na ita manang mo. Kasano sa anak nga giskandalo? Awan lang arudan trabahom. Agbabae ka pa'y. Awanan kay tipain. Ay, saan mo nga ibatan ni manang mo, Mirna? Ay, kasla yun. Ay, nasumugot pa. Yan na. Guston! Unay matikas to yagasat ko na yan. Manang, nagmalmalon kan nagrungrungaan. Nagdadakkel ton adagiti ay bags mo nga agisuong. Nagmala sa kanakiasawa iti degree holder. Barang agbalbaliwon ni Manong. Imbagpaykan ka, tauray numan nalon lang tinaasawam. Nagagat ka na anos, nasingpet pay. Oh, lakay, nangagmaw. Umay ka man ngamin dito, api nga da kaya dita kusina. Mainak ngamin kin ni manang mo. Api amabain ka. Anya laki din, ay halakay. Oh, manang, adtoy nila kay ko aman nalon laang. Ngam kas makita mo't, na progreso ti panagbiag ni, gapuken ko na. Oh, anya nga lakay, wun ko na mo't na. Anya lakit din, agsao ka mo't
Wenno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay.